Dragi učenici, danas ćemo da pogledamo jednu prezentaciju i vidjet ćete koji je vaš zadatak na ovoj sati. Vidjet ćemo sad grančice. Evo. I u koje godišnje doba se događaju ove promjene koje ćete vi sada da vidite, koje boje ćemo da vidimo i šta će se iz svijeta razviti, što nam pomaže u tome. Ajde sad, šta prikazuju ove fotografije? Ajde, Kamile, šta vidimo na ovu fotografiju? Na ovu fotografiju vidimo Šta je ovo? Cvijet. cvijet, I šta je ovo? Drva. U koje godišnje doba se događaju ove promjene? Amra? U koje godišnje doba? Tako je. Koje boje vidite vi na ovoj sliki? Koje boje vidite? Pogledajte, koja je ova boja? Ovdje kakva su boje cvjetovi? A ne? Tako je, vidimo zelenu boju. Bijele cvjetove. A kod cvijeta će se razviti plodove. Ova slika. Ovdje ćemo da vidimo šta treba da sadrži vaš plan popisa koji ćemo danas svi zajedno da radimo. Znači, vaš zadatak je danas da napravite jednu internet prezentaciju i da stimnete sa interneta slike sa grane ili sa drveće na koje ima cvjetove i vi treba da napišete oblik te grančice, znači kakav je njihov oblik, kakva je njihova boja, da opišete cvijet, da zamislite kakav miris ima taj cvijet koji ste vi stavili na prezentaciju, poput cvjetove, da li su to pčele, leptiri, vjetar i na kraj da napišete kako vam se sviđa ta grančica i zašto vam se sviđa. Da pišete tekst, treba da pripazite na veliko slovo. Znači, rečenice započinjamo sa kakvom slovom? Sa velikim slovom, a na kraju rečenice šta stavljamo? Na kraju rečenice stavljamo tačka i kad napišete rečenica, treba da pročitate da vidite je li tekst dobar. Ajde, otvorite internet i svako od vas uradi jednu prezentaciju da stavite neku rasvetanu granu ili drveće i da napišete tekst. Znači, rekli smo na tabli imate plan kako treba da izgleda vaš tekst. Znači, sa interneta stižete, imate slike za rasvetane grane ili drveće. Stavite u internet i posle napišete neki tekst. Znači, napišete tekst da bi opisali grančicu rasvetanu.
oblik grančice, kakva je njegova boja, zašto vam se dopada, kakav je njen miris. Zamislite sami miris i napišite kakav je miris. Ajde Ervine, i ti. Ajde sad. Snimio slikata kako. Promenjujemo jedno slovo. Idemo začuvaj. Idemo prezemanja. Posle idemo ovo minimiziramo. Pa idemo gimp. Nagis. Pa idemo uredim. Kobi vizible. Pa posle idemo neimenovano. Idemo na zmecnuvanje, slajd i idemo zmetni i posle Ili sa slajdovima, vi ste napravili slajdove, stavili ste vaš tekst, ajde vidim ko će sad meni da pročita šta ste vi napisali. Ajde Amalija, izvoli, pročitaj nam šta si ti opisao tvoja rastućana grančica. Izvoli Amare. grančica. Cveta ima roze boje, latice su male, mesne, I posjećuju posecaju ih pčele, leptire i vjetar. Cvet ima ruže boju, latice su male i nežne, posjećaju ih pčele, leptire i vjetar. Miriše na lijepo voće, grančica se meni dopada zato što ima puno cvjeta. Boju latice su male i nežne, posjećuju ih pčele, leptire i vjetar. Mu lepo miriše i sadi se u zemlju. Čuva se u avlji i na drvećima cvetovi. Njih posjetuju pčele, leptiri, bubama. Ptice posjetuju na grane, stoju njima prave gnjezda.